Hi everyone, ikaze nanone kuri YouTube channel yanjye ari nayo yanyu yitwa Fisher TV. Ndagushimira wowe wakanze kuri subscribe, ndagushimira wowe udahwema gukurikira ibiganiro tunyuzaho hano umunsi ku munsi. Hanyuma rero bidatinze, ngira ngo mwabonye ikiganiro namaze kimaze amasaha make cyageze kuri YouTube yanyu kivuga ku ifungurwa ry'umuhora wa Hormuz. Mu by'ukuri mu kiganiro navuze yuko Irani hari ibyo ikiri gusaba Amerika, ivuga yuko mu gihe Amerika igikomeje gufunga cyangwa se kuzitira ubwato bwinjira n'ubusohoka muri Irani isaha n'isaha, aka gahenge Irani yashyizeho ko kongera gufungura uyu muhora ishobora nayo kongera kufunga. Bidatinze rero nyuma y'ikiganiro hashize amasaha make cyane Irani yongeye gushyiraho gufunga cyangwa se yongeye kuzitira ibyinjira n'ibisohoka cyangwa se binyura muri uyu muhora wa Hormuz. Ushobora kwibaza ngo bigenze bite kugira ngo ibi bintu byongere bisubire irudubi. Ni ukuvuga ngo Irani icyo yasabaga ni ukugira ngo Amerika yongere ikure ibirindiro byayo, ireke ibyinjira n'ibisohoka bica ku byambo bya Irani byose bikore. Ni ukuvuga ngo byasaga nkaho Irani yashaka ko Amerika isubira inyuma yose. Mu itangazo Irani isohoye mu kanya gashize yavuze yuko kubera ikibazo Amerika yakomeje gufunga nayo ifunze uyu muhora, ni ukuvuga ngo nta kintu cyongeye kwemererwa kwinjira cyangwa se guca muri uyu muhora. Mu masaha yarashize bafunguye hari ubwato bwari bwatangiye gucamo, ndetse n'ibicuruzwa bimwe na bimwe byari byatangiye kugenda nk'uko byatangajwe mu kanya kashize. Byatangajwe n'urwego rwitwa UK Maritime Trade Operation, rwavuze yuko ubwato bunini butwara peteroli bwari buri hafi ya Oman, ni ukuvuga ngo mu ntera ya kilometero 37 uva ku nyanja, ubwo ni ukugera kuri Oman, bwegerejwe n'ubwato bwa gisirikare bwa Irani bubarasaho. Ni ukuvuga ngo bwegerejwe n'ubwato bwa gisirikare bubarasaho, ariko bavuga yuko nta wakomeretse cyangwa se ikigeze cyangirika, niko raporo yavuze itanzwe na UK Maritime Trade Operation. Hanyuma rero mu kanya kashize hari ibyo na Donald Trump amaze gutangariza muri White House. Reka mbibashyiriremo murebe uko nicyo yabivuzeho, ndaje tuvugeho gatoya kucyo yavuze. It is regime change. You call that enforced regime change, but we're talking to them. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years, and they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. Nkuko rero amaze kubisobanura, reka tuvugeho gakeya. Donald Trump amaze kuvuga yuko mu by'ukuri hari ibiganiro byiza biri kubahuza na Irani, ngo hari ikintu gishobora kubivamo. Yakomeje Donald Trump agira ati, mu magambo ye mumaze kumva, akomeje agira ati mu buryo Irani irimo iritwaramo, yavuze yuko
burasa neza nk'uko byaba byaragenze mu myaka 47 ishize. Donald Trump yakomeje agira ati nubwo abayobozi ba Iran bavuga yuko bari cyangwa se bafunguye umuhora wa Hormuz, avuga yuko nta kintu Iran ishobora kubakangisha cyangwa se kubashyira hasi. Ni ukuvuga ngo yakomeje agira ati ibi bintu Iran irimo irakora ngo ni nko kudukina imikino, icyo yise aravuga ngo ni little cute. Yavuze yuko ari nko kubakina imikino, kandi akomeza kuvuga yuko Iran nubwo ibyo irimo irakora byose ngo ntago bashobora gutuma ngo ibashyira hasi. Icyo yavuze ngo ni blackmail, ngo ntago bashobora gutuma ngo Iran ibashyira hasi. Ngira ngo nubundi amwe mu magambo avuze hari ibyo twigeze kuvuga mu kiganiro cyabanje tuvuga yuko ibyo Iran irimo irakora irasa nkaho ishaka gutsinda igitego cy'umutwe USA, ariko abanyamerika nabo basa nkaho babibonye kare barabanga kuva ku birindiro byabo, ariko Iran ihise ishyiraho akadomo nanone mu ngendo ziri guca muri no muhora wa Hormuz. Turaza gukomeza turebe ese ibi bintu biri kwerekeza he, biratanga irihe shusho, birerekana iki. Turakomeza tubahe update ziza kuza mu masaha ari imbere, nk'uko Donald Trump yavuze yuko hari amakuru andi aza gutangaza ari mbere yuko umunsi urangira, niko asoje avuga. Ubwo natwe turaza gutegereza ese Amerika iraza kuvuga iki, ese baraza gutangaza iki. Ntuze gucikwa, reka turebe ikiza kuvamo ku mpera z'uyu munsi nk'uko Donald Trump abitangaje. Hanyuma ukomeze gukurikira, ubane natwe, ukomeze kudukunda, ukomeze gusangiza n'abandi. Ikindi ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe niba utarabikoze. Nyabona hari igihe waba ari wowe waburaga kugira ngo tuzamuke. Ntuze kugenda udakoze kuri subscribe.